lakiang ta ha chwa wo po I chiki Kubur ki wo banyak tanya pe chwa ye ki mat ki kong san Kubur Prime Minister Narendra Modi ye man kordor yang ke kolchor wa kamjooh ke lat wo pynneh pynsah mariang yang ke Meghalaya lyngba ke Meghalaya's GI tag ryndia silk Palat klur ngut tam ki beruha po gari waroh kawi ksohkti langgi wa wi ementa wa ke Nasha Mukt Bharat Aabhiyan ong Minister ke State for Social Justice and Empowerment BL Verma. Kynmoo Wwarom ke Meghalaya Deilang wa ke jylla waroh kawi ke International Day Drug Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Kyntu Menteri ke sorkar jylla Bah Paul Lyngdoh ye seiñ bhalang wa urap husiar gi hawachim ki mat yong ye ki kamtam heto wai barang jiawat ha ke chnong lapangap kiar ne wa kura ya ke sorkar kini to ki Kubur ki benya Prime Minister Narendra Modi de Kuburu ye man kordor yong ke kolchor wa kamjooh le ki kam ki wo pynneh pynsah ya ke mariang lyngba yong ke Meghalaya GI tag ryndia silk dewa ong wa man ke dak ko khlanbor nei benta ke pateng wadawan he to wir kom thain lenichna de kti ha ke chithi ko juba u Konrad sangma u man Chief Minister ke Meghalaya ne Prime Minister Narendra Modi di ro we pen paule ye snyau kemen he to we is snyau ha ke Meghalaya yo o de that ryndia ya ko de ele de kin tha yong ke thain Ribhoi district ya ko de song de thap janai bha ha ke sunduk da ke wini ki brand ye ko tip kam ke kini ho Umodi do ong wakat wan mani was nyongo wo yo ye ke that ryndia lani ke ryndia silk ke man ke dak yang ke kolchor yang ke jylla Meghalaya wa kamjooh le is nyau sarong dong chu le wa ini ur kompor khat yang ki bru ke jylla man I to hok u yo ye yero ha ke chithi wo de pha u nei liang Modi de ban le hajrong ki jingdawa ki bon jet ye ke perthai ki de nang ku wei wa mto dukar open ne open sa ron hi ke mariang henrei ki wa emle ye kit khle ha ke imlang ke sa lang ha wa timit ye nam yang ke GI ke we de e che ke ryndia nei liang u Prime Minister da ong wa ke ni man go sagawi ban ke senjam go punyo ye ko jingbot ne ban ta o punku ya ki wa kam kini ki mar ha ke perthai Minister wo pe ke State for Social Justice and Empowerment BL Verma ne sngi do ong wo palat khat klur tam ngut ki bru ha gari waroh gawi ke de pynsah ne banta wo ye emanta ha ka Nasha Mukt Bharat Aabhiyan kamaman da ban cho de wo ong wo palat lak tli ki thau phure wo ki thau kre kam ge de chimanta ha kani ka campaign Yaini Menteri Sorkar pensnyau ha waklam hagelang yung International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka Perman New Delhi. Ha waklam chapang ipor iroy yung drugs u Verma da ong wa drug to mto dukar open si penjet pen prau ya iman ilong yung buru semen Henry penjet pen prau le ya ki emlang ka sa lang hi waroh kawi. Dapat Kynmoo le hajrong kaman gi bon gi khna khrohap ki ha unu drugs ko pen man ye ki wo em iduna he to wi ye uchna ye khon karagam te ne diang yang or Kyntu ye gi bru waroh wo kulargi he to o ye khun percha wo drugs we wo pudyang gi le ye jinglong I wo bha he jing im I wo man kasmi Uwe ektin yung sorkar Meghalaya uman le Minister Bah Paul Lyngdoh ne gesngir Kyntu ya ki seiñ bhalang wo man ki brap husiar wo kamjooh le wo em ite snyau khia he to wo ki mat ki wo chim ki kham tam he to wo ki mat yong I khajia ki kam khaput kam ang wo wa mto open em kam ki ke sorkar wo man ga kam udin chaindo hawi YouTube he to we jia hala pangap nei yang Bah Paul do ong ke sorkar dang ile ke wo pun bet ye kenrum kenram ke sorkar Assam iwo man ikam iwo de sa ten le kamakatto ka nepor Hei to we kan tho ki seiñ bhalang ki sorkar jylla won ne yang yong o do ong wo ini jing e to yu de ne na do ki phas nem gi de chwa ha ga we hei thau yu khun percha ki wo ke sorkar ki yong ki to pathan u kre langi ne banta wo mango ka widon hi ka bor Bah Paul do ong le wo gi pulet yong West Jaiñtia hills chim khia bha gi wo e ye da he to we mi ijia ya ari ara ka chnong lapangap ha kawa klem em I wani kainstin ki le de le ki kat I wala wo puntanda yo lek unang jor I ari ara kam chimenta ipen man ye ken re
Kekinhon yang kipulit ke anti-narcotic task force dia go kem yo drugs ujuk pelayau hagi bentar yang nong bak Shillong haga wi ni dukan dairong ko em hagi bentar yang ke Shillong cantonment area. Hai ni ken re dia kem hadu khat chispa nru pau r pynsah pau r gram u drug heroin u kam tu le dia kem Deilang yi lingut ki bru kat wo wi to wanan dang yut u. Kat kami khana yang kipulit ke anti-narcotic task force agar arpa so teri yang buna wunru hai por sanaje ijen made nei liang officer in charge yang cantonment beat house the yo yu tip u hai to oi em yang gibru gi dai we opla yaw yo drug heroin hagini gibenta yang kanong ba hai to oi ni liang ke anti-narcotic task force yo go kem yo wibru yo te pertoi kam urohit matu hagini gibenta yang cantonment yo ni bru di yo kem he por belang ra bhau yo ke sunduk khen go so ko em ya u drugs cho ne liang sub inspector Pradeep Das bagi widwan ki pulit yang ke anti narcotic task force dapat man gi thu banya ai em lang ki sakhi ha ko wale chem le ya ko wi ke sunduk saban go em hado chi phau point r pound ru gram u drug heroin kat kam gi khubor dong wa uni ugil ye u man win gi hedo wo pla yaw yo drug heroin ha gi ka than cantonment wai u jo em kti lang le he to wa ki wi twan ki kam ki wasi ke Indian Army waga Assam Rifles hai kre lang gi pulit ka Manipur ne te Central Reserve Police Force wagi Border Security Force dapat man gi ga joint operations gi benta gi man lo mo kam jo le gi benta gi man yong ka Manipur kipulit dapat tip kita wajah ni operation dapat man ha perdi kita rik yang ke khan ru hado ka ar phau ar tu yang bana wenru ha Thaubal Bishnupur Kakching Kamjong Tengnopal Senapati Imphal East wagi Imphal West ha ga riyo le ukem hado khan nyangut ki bru Deilang wagi le tli bom IED wagi ar phau so tli ki tiar siat ki kan thop ya ki automatic rifles pistols improvised mortars grenades ammunition wagi warlike stores Egini ki bru richa kem Deilang wagi tiar siat ekti ki chiki pulit yong ka Manipur. Ka Central Board of Secondary Education dapat benar ko wa ya ka board exam yong ki kena class 10 katu nai ni kamar uman ka RC ne ki snam ko usdang do snam u1 kat kam ka sandur ko thamme de ka exam ko beneng kong usdang ko ho banai tho la khmi wei wa kani uman gale ko kong san nei benta wro ki kena cho ke examen go board wan man ga hobna wasan ko wa yiu yele na dam le ne banta ki khna ki kwa upun bha cho ye ki marks ki yong ki ladaki msnya hun ki woro ki khna ki pass u yo lan ki wa pan bha yi ki kom tho examen ki yong ki ha ko wa kawi ni gi le ki subject le no na ga science mathematics wa social science Deilang wa languages ya ga result yong ki examen upun bana hobna naitung wa upna wunru man usnam Neliang Union Education Minister Narendra Pradhan Tiro yigni ke senjam le wa ong bagani ke rukom urap ke yigi khina wa let ki uchitom jingmot ementa ke examen weiwa urap yo por bhagi le ukra kot wakam jo le uki edu mujagi hei kam iwaki snyau sokki Sanmut ki bile ke yong Meghalaya gemi khmati ke India ha lumpung yele ke yong ke Asian Muay Thai Championship 2008 san go pemana do ar phau trik hado ar phau ru tri yong bna wunru ha Thai Nguyen Vietnam the one yang gi jala Meghalaya Deilang ki khusnam gi yo gi ha ga yo gi do ji phau tli ki medals ha ke lumpung ko man chabar yong kari lani international Kini ki sangut ki bile ki yong Meghalaya to yurte pertoi kam u bansa nam kerpang war khlo na nongkrem ha ka kategori go sohasan kilo u aristones emsat na mariang ha ka kategori go wasan ha niau kilo u tai bok lang mar banyang na melim ha ka kategori go wasan ha wi kilo ka Mary Kristen riang na sat sning ha ka kategori go wa sohasan kilo wa ka Anita Rai na nongpo ha ka kategori ko wa so phau pra kilo kini bile ke demi khmat ki ye gari ha po ka kinho ni yong Muay Thai Association of Meghalaya ye gari yakman da u Angela Sun woman le president wong hikai yong kani ka kinhon te perlok chwao po I chawa kut sachisin tanye pet byang I ya ki mat kyu kong san Kubur Prime Minister Narendra Modi ye man kordor yong ka kolchor wakam jole gilat pynneh pynsah yong ka jala Meghalaya lyngba ke Meghalaya's GI tagged ryndia silk snyangu yo uda kat that ryndia palat khat so klur ngut tam gibru
Hagari, the penyesok ki wa ka Nasha Mukt Bharat Aabhiyan, Ong Minister of State for Social Justice and Empowerment, UBL Verma, Kynmoo Wwarom ng Meghalaya Deilang wa jylla waroh kawi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, wa Kyntu montri sorkar jylla Bah Paul Lyngdoh ay seiñ bhalang